Go box corrugated asibe ko babwate Boomerang ayuali ayechigech emeronge tato asama bati alia ayechigech emeronge bere na isaro na isato babwate Tile Provels alia Oriental Elegantal Versatile Gross na wigo na Versatile Mat MRM ni ko babwate Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo Web Design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red, Maroon, Sky Blue, na wigo na Green. Ubutambe gwe mabwati liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwati bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kwa gutumika chinga gicho wakeranya mabwati liga ase nyumba yao. Tutari lero ase Ouru MRM showroom. Onyare kwa gukwerera amabati yu akomenya sigika. Ayo uchanye warrant na wigo ayo orakoberwa ikasure asubwango. Edukenyega ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imiyo muchuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom. Wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ine kwabere gukorera asinga kintam. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na A very happy Sabbath umwancho muligeria ogetembe TV chinsa ni sano rebere chabono mugaso chabutokire chitageka angisa toiga kurinde nebiro ndache okoretera aya bereka okorekana ase chinsemo kroiga ase orugongo orwagusi na boigo ase chinsemo chinde ime yense yeito ya Kenya. Karibu sana ase kionga ase ritukeriga kichitariki 25 nemo mutinyo yega ogatano na kabere korwa ase nsemo yebimanyerere tokupaterana Neven Enyabo na nche nigongo kwa Matilda Obaigwa nekera ngochaka nigobono ya mate ya Rosemora oyo nyara kopwateraniwa ase omubasokano mubewe para chinsemo cha Magonga ime ye county ya Nyamira bono ere nekie kogokera ritukeriga magega yomo MCA o township korase county ya Nyamira munyakantabona omoske dioke masira kwana na obokonye gose kobakonya na bwo bakwaterana no mugambi nekera bono balirira yogocha kwana kiabona ya mate yo yarorekanire ko bakere no butaka obonge asa mutuka mange bono neche gukonyo kwenyorera enyumba abana hwakanirwa school fees na boigo ase ensemo yende banyare konyora nonye nendagira abakuri ase amatuka yaiga Mabwana babona haro chingwa asirire lakini yasaye nanje tena ndi nasabite kwa lekera nasogete familia ninye manyate muna bakuru ase kanyarokiana n'abantu barense
bali kuya nyara yes Mwancho murigerera oyore omojumbe onoth Mugirango imeye county ya Nyamira umusike Josh Nyamoko nigo bono anyare kuburia abasae tibagwanja gutumika bobe ase chinga kechiga anemono ekero babeire bakorokana gutumika emitandao oyabo obobe kaukwana kora ase omuhigo yomo obwa matanga ritukurigoro nigo bono anyare kuburia buna ekanisa nebwate ribagari nene asokwanekia oburai obuya aiga ase orogongo rwa gusinekero nere alirira yogochokonekia buna nakore mirimo na abantu banote Mugirango oika omwerio tinkoba tinzika abantu bangagirete chikura mpaka lero ngo rugo mheshimiwa haitawezekana hata kidogo. Kwa hivyo abantu babukira nende bangate chikura chinyinge sana. I have a lot of respect for you. Ekero togo kina tigatokine togo twara chimbwa toko manyana ekero togo icha aseka biraya. Watu wametoka Siaya, wengine wametoka South Mugirango. Hata unafungua mdomo za zingine hata unaongea unashindwa huyu alikuzwa namna gani. Igoti watoto waleta vika vile. Na igeko ya father Joseph Negwa kwana unebigo limbire bia ansiriko tuarama. They could be having issues in the country. We know that. Leo nimeongea na Father Masese, Father Joseph. Akaniambia ya kwamba kuna maneno ambayo yanaendelea kufanyika katika Igaya Gusii. Mtobado Bishop ambaye ni mtu ambaye anastahili kuheshimiwa. Balimoko na social media. Mwisokoro lebintu biko begwana ibintu byo soko. Ebintu biko to picha yubo liri etabu ndikoro kanona nasini. Kwa hivyo ni lazima tujikanye. Tuamanya ingitogo kwana picha kabira kitoko bega ochisiko ngakiende yonsi. Karo kwanya lire maike kabira yembwata bono ya. Hata isto gwenda kusimeko bwanchani. Tomanya na nyasawo toiro libaga ingakio tole moyo asi